Ebyamagara mbikichibo Kazire Health Products. Nimbara musyanto musebere muta nimbakira program Ebyamagara nkaburijo ndicho butundi Charity omuhereza kandi omwabazi oguntu tuja kwantuganira aharukwatina nakakoko ka sirimu edinendwara eyizire eyamarakire karingwa kandi yimfuteka mutwine gumza muntu shomesaho abo kuba generations and generations kam umuntu nazarwa abatari kumanya ekikugenda omisho so no yine kumushomesa nangwa nitwo bunda babihurireho omwe hine ebitutakumanya ebyakubasa kubana birengaho so okwezo ko kwikumi kumwe tukora awareness ahabwatana nakakoko ka sirimu kandi tito twenkanka TV West kureka ni hangaryona kanangwa na nensi yona okutwara hamwe so noje kutwikiriza omwezo gwono gw'ikumi na kumwe okubasa kutwara Ebyamagara ebikwatana nakakoko ka sirimu abakarwire abarukubajanjaba byona nkoku turije kwantu bitunga twine mukugu Dr. Dickson no wasasra okurga omururu kunjiri naija kwa nayongera okweyanjurira okubasa okongera kumumanya but mutwire no mumanya kandi abashomiseje nawe cyo niyeshonga bwintu ntumugaruraha obundi kongera kutuhamisiriza no kutwegesa ahanshonga ezikwatina n'Ebyamagara gitu munchirize mwakire immediately ayongere kubeyanjurira nabwanyuma tutandikiraho Dr. nimpurajo kwakira omwanyogo wabara mnonga Charity na TV West nabale bayobona nobale kunyakira kabutosha nitwara mu gishogo ubwo mutana kurebeka ngo na teka hita fali na nyahamagara gabanya Uganda okukira munonga agabantu bita bo mu region na nabantu bitu barukunjiri na emyanyo yonetorire mbarayon nashemerwa munonga kandi kuko agambane banyita Dr. Dickson ni wasasara ninkora umu doctors case medicals rukunjiri konga important racho agambe cha HIV emyaka mingi njimaziro mu kutambira barwira abakoko ka sirimu yes ngakora sizi emyaka 3 ndikwebembera programs zeze za HIV ana muri emyaka 5 umutaso ngwebembera programs zeze za HIV so HIV twantu jigambaho abamwito twamanyire akabeke kubasa kuleta ombantu kandi nana okwe kubasa kuleta mbanda mana nobwo yes so kwezo kuno kwezi kuru munonga babale munonga okay yes ngweno Dr. omwabazi yogunanisha abantu tugambe oba mukabica bugufu oba nicece bikumanyisa niyeshonga bwestwe naha konja kutushoborera bakweta PEP nece barukweta PrEP Tinkumanya emibazeji oba nemibazi oba nibitambaka koko ka sirimu nebikatoza nkahi ahabwenci byatirweho no hari kubyetenga aho nho turije kuba natukwata bwena njango tushoborere PEP niki PrEP niki okay wabare munonga so PrEP na PEP yes mbande pinero gambo bigumire twiteshi tingumanya yaba umucara ningo mukikuroba nature yanasa kubigamba konganiza kujezo kubihenda henda nkoko wagamba HIV ya marubwire bwinji umunsomo ya marubwire bwinji mu Uganda konka challenge yitugizire no kugira ngo abo kugira ngo ne crossinga ku ruga generation kuzahandijo buri kintu twine gumana tukigarukamu okay ntushomesa abantu babicenga abo bakora beyongera hazarwa abandi abatakumanya nabo so twinegaruke nyuma tukajya tukashoma so reka twari dacikemo maze nkurabira mu HIV nakakoko aka virus no manya Ebola COVID coronavirus je kuleta senyiga izo zona ni virus so na HIV ni kweli na hepatitis B mwe nobwe nobukoko uburyo mu category tweta viruses ubwo bukoko bweno bakweta viruses ekikuru ninga ekibukwebembeza munonga no kugira ngo bwete bukutambwa tarombazo gukita tino mbazo gukubasa kutamba virus okuchondoza kwena kukajezo kwa rone mbazi ekubasa kuzibira virus kuzara konkati tigukujita
okay so HIV na iryo mu so is PrEP na PEP no butore ntuzigambaho ujike ngo no otakuzita to kwita kakoko kongo go mubazi nigubane gugezaho okoleka kukazibira kuzara yes HIV kayiko mu Uganda umuntu kumugenda kinana okay abantu abinja babe baroho ni babimanya ito tukija twabishangaho konkano bajangu okuza kuzo mu Uganda ko etakabi kumugenda kinana kurugobwe isira abantu binji munonga hati nteka ati ya by 2020 2020 okuchondoza ni kwereka ngo twine miliyoni 1.80 ningira hati zakenga miliyoni 1.6 yabinaka ko yabako kineka abaga binaka ko kasirimu abashiro mu marwara bace bizo abo nabace bizo yuke twine yonga ngemitware ndiyo nga 50 abachatina kuzanka he umurwara kandi tugirangu omunsi yona at least by 2020 tukatwine miliyoni 3 na mushanju ezabantu abakwasigo ko kasirimu miliyoni 28 nizifuna Omubazi gwa kasirimu okay konka ekikusingayo okwerarikiriza abantu no kugira ngo buri mwaka gukwingura enamba yaka ko kasirimu neba neyongera enamba y'abantu yes enamba y'abantu abina ko kasirimu neyongera sente zikaruga heru government nga Uganda yatamusente emebazerho konka buri mwaka gwaho enamba negireta neyongera echo kurebera omu Uganda omu 2010 twatwine miliyoni 1.20 z'abantu abinaka ko kasirimu 2015 twashanga twine miliyoni 1.30 20 dani miliyoni twatwine miliyoni 1.30 oh yes 2010 2015 twaje miliyoni 1.30 okay 2020 twaje miliyoni 1.30 so cyamasango buri bwire kwaho namba nzigumanzi jasta nzeyongera so tukino rugendo ruhango muno HIV ku yayiziro mu Uganda rukumo rwenda kinana na no kweyongerayo ebintu bitabene tukosa okutera umuranga ugo kwerinda akako kasirimu bikaba bije ibintu nka abstinence so kijuka Sis Charity ibyo bikaba ibintu bitashomere no mu primary abstain use condoms behavior change nkebyo mwene kugeza okuhana abantu kugira ngo barubwe omumichwe iyo kubasa kubaletera kwatoka ko kasirimu ebyo twabikora nango hakaba hempinduka okay konka twamazire tuyija twakora kuchondoza twashanga ngo umuntu kuba namira emibazi ya ARVs naba inakatezo kachi ko kugira ngo akakoko yakateka umuntu ndisho okay in other words iwashanga ngo umuntu inaka ko kasirimu yabyamanoti ineka ko kasirimu haro chance nyingi zo kugira ngo umuntu takine ya rugata kine okusinga umuntu wabyamanogu otari hambazi okay so ati tujja twashanga ngo okozesa ARVs nabwo abo mulingo gumwe ogukuzibira akakoko kutambura kugira umuntu kuzahandisho okay yes so ohira kugira ngo buri muntu yinaka ko kasirimu tumuhezo Omubazi obukoko bwe buza hansi no bwafuterana no muntu atakamuturira twagira ngo apana na no muntu otineka ko kasirimu kongo kukira kubaryo mu micwe ekutuma yaza hakatezo ako kufunaka ko kasirimu nawe tumuhereze ARVs nubwo atakine sure okay yes so twin abantu nka sex workers no betaba mu nyango abakweguza abakweguza hano kweguza kongana nabo no muri mugwabo ni wako yakasende so ababo bari yakatezo kahango ko kufunaka ko kasirimu twinabi tweta on injectable drug users abantu abakwetere bikato bye bazibazi no bamanya abakosenja gechikato oh yes abone bana bahingane mpitirizo mpaka hitirizo so abone bana bagira bata yes ni bana basharing mpitirizo so bari yakatezo ako kufunaka ko kasirimu so ababanta bari yakatezo kahango ako kufuna akako kasirimu so njango no biyo kuba atine akako kasirimu konka adyo michwenkejo wamhereza ARVs akatezo keko kwata ko kasirimu ndikazahansi cyamasango mucyaro gwo wagambo kuba nayeguza ninjashe mukari kigambe kinde cyangu icyo kikanisho kucyaremera ndiri yeduka yabo yes so yana akora umurimo gwe akakubona Omubazi gwa ARVs yabo no muntu yinaka ko kasirimu kigumire muno kugira ngo nawe yagirata yakamwiya okay so nza konjira turebe dozi neingana so washanga tueneka ko kasirimu konkano kozesa ARVs kwena mukata kwata ahabwe mitwe yorumu
eyo kweguza yokose bikato byenjaga ninga abantu aba homosexuals ninga hariho abantu people we call special category or key population. Okay, hato katandika kosa ARVs kwenda ngo mishaka kwata ndijanga tuli ya PrEP. PrEP, pre-exposure prophylaxis. Yes. Nyona nze ngubwo nubwo mubazi so nuko mukugweta muti. Apana. Okay. PrEP ni pre-exposure prophylaxis kunko mubazi nubwo ARVs ubwo butosho gutukohereza abantu. So ijo niyo PrEP. Nice. So nkoko nagambira abantu abakandi badukozesa n'abantu abinakatezo kahango kwataka kukasirimu. Abali ya risk. Ijo nkaba nagambireho abo kushanga ngo no man tukunda makamunonga. So noshwego muntu ainaka sente aina mani kongo shanga ine akakokasirimu hato shanga ngo mucharo washwego muntu ina mani ainaka kukasirimu taine garamuza kuja mwe no wandasi likatukozese kondo mu bulikanye. Okay, oshanga muchara tine okuramuzeo kwa mana tagini shibo kuyara muzara lya kanjango ningo shanga wajireyo yes waramuzya mwakozesa kondo muzikongo shanga ngo noyenda bana. Okay, so yes, so hata ababanda abo kushanga ngo nararana no muntu inaka kokasirimu batakosa condoms nabo bone bajya katezo bangoja ngo ishaye mane bushesho zirota o inaka kokasirimu. So nabo ntubahereza ARVs rero tuzeta PrEP, pre-exposure prophylaxis. So niyejo PrEP eyo horra niye nawo nza PEP. Now PEP inentanisa PEP niyo muntu wabutosha owagwegwa kagwe no mokugwegwa kagwe. Yes. Abamwe bajangu ntomire okutomira kozo mu kidongo tingu mate kidongo ekirya mulembo muri mbarra tingu manchiha kozo mu kidongo cyambarra mukatere kidongo kanywa bias kakulenga tuwa mana be wabyamana beco kiro bukashesho kashanga haciye kihabireho ki n'umuntu mbiri nakanda kumumanya no wanga so hatogo naye agwegwa kagwe indeed kwatakanda azahirwaro hatogo tuma ARVs za 28 days. Still ni ARVs. Ni ARVs za 28 days ebirabi na munana kugira ngo akakahikamo kakataka jiro mbutafari bwawe buri bwo mubiri omukali kweshereka for the rest of your life kakataka tahiremo hatukwereze ARVs zikakunganya mushaga Michael Zista zikakwate zikakwate kataka shira muri mu makaga kwagentura kwentura yenyine nikakataka ikireyo. So tukwereza ARVs kugira ngo zikarondo mushaga mazi kakwate kateyongerayo hatushange mutu wakwataka kokasirimu hatugwe mutatu ama PEP yeni mbyetegereze izuba na wagwerirwa kagwe tukwereze Omubazi PrEP tukagwerirwa kagwe ko nkano tekate ngo shone ndikagira kati. So Elian pre then in post. Yeah. Oh yes. So abanda aba PEP nagamba hajya bakugwerirwa kagwe twini habanta ba accident. Yes. Mwagom accident abantu abajwa nabahendeka amagufa to kumanya haba hoci eshaga mayaye jwanze wahende ko kuguruna kayahende ko mukonona kayagira ata mwenda muri mwamuryo mubasi shaga bazajwanga. So gwe ntujya mwe tukumanya abantu abagira bata abajwa na nishaga me ataho mu kirunda cyawe reka tukwereze Omubazi gwa ARVs kumara 2008 ijune tugeta PEP. Twine habanta bakwamba women haza no Sis Charity mwana binachigambira abakaza banje bakwamba tebakubigamba n'ubantu kimenyejo waye abo kuba yayiko mukakagamba wakimanya umubana nyina abana bashatu nyine no mushija ngo bambambire apana nimbona. So hatoshanga ngo umuntu ubahamba we nayija mpora ajati ngwerirwa kagwembe ndwo kunoku umuntu yankwata ati kumana kumanya ejo mwirwara atogo tumuhereza ARVs kumara 2008 tugeta PEP post exposure. So abagwerirwa kagwe no bakandi bafuna PEP kongana ARVs ngeza butosha. Okay. Yes, ikindi kinkwenda ngo ntebwa PEP 2008 byumpa tukwerezwa ARVs zompaho waba at least utakamaze 72 hours ogwerirwa kagwe
okay ndakija hahwireho wiki expectinga kutunga PEP sindiko wa pasta na shabize zamuhere abo kubare bakakine cyokora ito tugenda ahabiro bishatu umuntu wabutoshira amango nebiro bishatu konkito umuriro ntubara 72 hours eshaha shanje ni ibiri ibyo nebiro bishatu wanda kubigitirana so ni ho mbazo kubasa gukora konka with PEP every hour counts so wagufuna hati no basagobera mu nonga kukiro wagubona aho sha mukaga ziriya 72 neza PrEP neza PEP okay so kaje ngwagwe bakagwe hati ntwatu ine chance yo kuhereza PEP umushanshanje ni biro hati yes waje zari nshanje ni biri twine tukakora waje eshanshanje ni bizitakakire ntugukwa konka wije kare umushahirizo ko banzisha tuzo kubanza almost no ine 100% chance zo kugira ngo akakokoti karakwata bacari nitwe turi aha PEP hamwe na PrEP twamanyanywe ni cha pre then PEP ni cha post before and after wabano teka ngo wakwatwa akakoko ka sirimu umungereje kudokto kwara munabishobora reka tumuriho tuzagaruka turupongesereza Antamakurwa akabwo bukangwera bo buriyo n'ubutambara n'ubuyero muryango so wabutanga buciri kunu yahaftandaka it is better than what we start with I get it then ekindi ntwatu ne kubanza twache umuntu kuba how do I call it owagwisakagwe either wakwamba ningo muntu wabyamana utakucumanya ningo muntu wona nkapichi mugafuna accident ababinji baba ruhu ntubanza twachebera tukakutaka kwiro mbazi twashanga iwoli negative na nawali negative tugira tukutambira basi tukwezo mbazi ngo tagirenda tukwezo mbazi gwa STDs tubareka mujya muta Kati kanje nguturujira mu kibara hamwe twarara hamwe mukaje twashanga kibire ate mukagenda ni mbasa kumukururanyije nawe tubanza twachebeza twembi exactly kutukushamwe na murye tubareka twasha uyabataruho amaziri yantoroka atogo kutorukireho ataho tkumbaza ko tukwasa kumbona kumucebera yes okay nibi bya accident baba bakanyire munongo takabasa kucebera bona buryo muno muherezo mbaza ngo naza kucebera ukashanga bari negative bona no bareka rero akagwaka kucira kugona kugira ngo umuntu nayija ati mwe nikimbireho mbyamire no muntu nyekiro umuntu yatoroka tinkumanya inyenda mu PEP tujya tkonka shiworyota abo kuba iwe umuntu yakakuje mu rwara kacati imbyamire no muntu utakumanya nje ngo umutima uri gukubanza so jangu iworyota so nani utaka kuhire PEP tubanza tukucebera no bwo yataro ubu ngo tushanga niwo yindi ari positive so atogo nagumiza mu mbazi for life long atori watoroka ni wako baryakatira nayirwana kandi naho nabari hina ukamucebera ukashanga ati ne ukamuhira kunga yatoroka so hatoshanga guhamuhereza umumazi okay ate ekutana hariye ubwo mbazo kumkubahereza gwa ARVs inamba zebijumane zibana zitanana neza batwire barya hambazogu kugira ngo numbasa kumhanka butano mwizoba rumwe ni mukikora muta aba PEP yes aba PEP by the way bakoze umbazo gwa butosha ubwo abantu abarya first line kwatwa kakokasiri muje mu rwaro bakacebera bakakakwata then bakwereza ARVs twita muri za first line okay so za first line hati nizo turukozesa ukwereza umuntu wa PEP so bona hatabinji na nabo ni bandeba ni bacumanya ngo umbazi gwa first line umunji nakajuma kamuburizo okay so na ni ori wa PEP ntukweze njuma 2008 kushatu kujozimire wo mukasheshe ninga waza kubyama kumarebera 2008 so 2008 bichwa ico kibazo so na tarontanis konka twineho abo kushanga ngo ubwo gwa first line either tigwaboneka ninga to preferringa kuhereza ugwa second line nabwo ni gukora okay konka ni ARVs za butosha umuntu kanamira wa butosha wa HIV yanamira kamurundi gumwe ni onomera kamurundi gumwe wa HIV yari ya second line nakumira bibire mirundi ebiri niwe twabire mirundi ngaye ebiri twakwa second line mwene kutana ni period yo na kwa 2008 uri Omubazi cheko so ataba kwijaba kugira ngo nyenda PEP tukashanga ari positive ati Ebyamagara cheko yari yo kufuna 2008 tumuhereza okay abo ko bakatahire mu munju time ya kamera kanje ngo na kamera sha mwagumpa na kamera sha 8 zihangwe nabwe ni ngumani wa sha 8 zihangwe ninga buni aho nabandira nabwe ni kamera
Oh yes, Omubazi hatiya reka maze nzajya gwa first line. Ogwa first line no gutukubahereza hatiya. Nana mira kajuma kamwe mwizo. Konka okucondoza kwija kwakorwa bashanga ngo Omubazi ni kora kurunje wagumira mu kasheshe. Wagumira mu kiro no buroturo. Shanga tine toro. So bakagira ngo ogumira mu kasheshe. So bona ncyangu bagumire omukasheshe. Omukasheshe azinga. Obo inaka kokasi rimwe bono ndeba. Obo di ha PEP, obo di ha PrEP. Njango Omubazi ogumire after bed immediately. Ni mukanta kitanda iwe mira. Ubone kuzo mu breakfast. Okay. Abo kuba kucondoza kukoreka ngo abantu kuba kwikahero bazo mbindi. Omutwe gwebwa. Eshaha zirenga ningo shanga yayebwa yagusigo mukayagenda. So njango akufune habit yo kugumira yargo mu kitanda immediately. Otakaje no kubrushing, you should be having it there. Okay. So part of your to-do list ya burizo. Exactly. Then na naba kumira mu kiro ntugira ngo bamire at bedtime. Yaza kubyama hata hona hata kwebo. Konga mu togumo miri 12 mu 10 zikati yo mu fellowship. Umwezi 10 bakiri yo motoka. So ndana bedtime, iyo timing bedtime shahina ningi shatu necweka kujezo kwa hano byama. Then ogumire every day consistently. Irizo batamira shahibiri nyenche kama mesha mukaga. No shange ebintu byana. So ijo ni PEP. Now, PrEP is different. Sure. PrEP nayo niho encourage yo kujango mira kajuma kamwe ka burizoba. Okay? Bakweza kajuma ukamira eshaha zimwe ziri consistent nko wa PEP. PrEP iyo nogireka embereze zinanagambe zo kubora imeze kutakatezo wazireka. So wagira ngo umuntu ko nayeguze ninga kigambo cyenye nakarumo gashinyanjire so yanakora karima nani nyeguza yanakora kakarimo akamara kakareka yanakora kakukweguza atokashanga yatakaduka biri yabireka ati PrEP ntujumuya yego yaba yaryo gukwetere bikato byenjaga akamara karokoka akazombindi akatuhamiza ngo hati nyowe ndije PrEP ntujata mujumuya. Now, Stagi yachaine kujugumaho mpaka yaba chine mu chwejo. Exactly. Aine kujugumaho mpaka. Okay. So ombantu abakoza PEP abo kugira ngo nibenda kuterana no muntu oyinaka ko kasirimu. Abo hataro kucondozo kusya okugira ngo Omubazi nasa kutetaga gumira burizo. Okay? Ijo nzijeta ngo ni on demand regimen. Yes. So on demand regimen kanza ha kesi yangeria inagambira iyo kushanga nk'umuntu yatase mucara ngo musha innocent aina man takuzombya condom kandi ngo mucara wagire kanonda bana. So konka katuje ngo mushataro maybe no mubona buri Sunday yakuja ngo naija Sunday naija rwa mukaka. So hati haro kucondoza okwereka ngo Omubazi gwa PrEP umuntu asa kukozesa only when needed wano usa kuterana no go muntu. Okay. Konka nyina ngo abantu bankwateje bakwateje tikugira ngo akajumo kagenda no musha rero wayika kitando bone kugirota ku kamera no ntugira ngo Omubazi gushemekwa no first of all ntugeta regimen ya 211 okay 2 tablets 1 then 1 so ntwakwa tobujuma bubiri tumire 2 hours 24 hours before sex otakaterine no go muntu 2 hours kagira ngo umuntu yaje ngabona ijo mwazi shayikomeni bitakwenda kosa condom kandi no jumango arwire kandi nigwe mu rumo gwa oli sex worker no yeguza akaka sente to kwenda kagira mucara wo muka ariyo nishe akaka sente to kwenda kakwingure then no baresha hibiri mutakashira biri bufite mutakaterine omero bujuma bungahe bubiri then ogendo terana nawe then after obo bujuma bubiri ohandikeze sha hawa sha biri nina omira kandi kamo. Okay? Katugira ngo wabumira shaha 12 zo mwazo watera nawe shaha 2. So nyencha kale again shaha 12 zo mwazo omira kandi kamo. Okay? Nimbara ko rwari 12 aho namerera buriyo bwabanza. Yes. Then ahakiro cha kabiri oshomera kandi kamo. Okay? Nyina bo bandeza bacetegereze reka tukoze sebiro. So watera nawe orwa mukaga shaha 2. Yes. Zechiro chamasa ngo bujuma gwa bubiri wo mizeresha hemwe yo mwazo toko yabatera nawo shayibirize cyo Sunday
shaha emwe eyiwamirireho buri omera kandi taho eshaha biri ninaho yes mande eshaha nizo zimwe ushomera kandi then you stop ubike so uko kuchondoza kozirwe kwashanga ngo ejo combination nayo neyamba no butakwetaga kumera every day konka ezo ni cases zo kushanga ngo omuntu okuterana nawe no mumanya no bwaraje no mumanya konka abantu abakweguza ni nkoko kuzo mukatari utegeza abantu baguze nyayo nabasakuje babiro mukasheshe shamu kaga hijo ndijo omwazo hijo ndijo ningizo abo yona babule so notine zire shahibiri zo kujirota zo kwetegura so abo ntujangwa mire every day pachikwata nakwetegereza kuronje munonga okuyeho hati cyantangaza kuzezere ARVs abo kuba aza kurora mu rugambo mu cyagujata bakwereze je mbaze ya PEP ninge ya PrEP atomutoro norara hakina chorufatorara nore bebintu nibyetorora torara kamfe kabintu areka ngumbarara omunayitume yaze zitarazaburisho Dr. Cyo yongera kutworobeza muturi kwekiri ningari nebyabandi reka nkwesitore hati no mani tumwirwaru nuko kwanoshemeza omuntu ainaka ko kasirimu oyecumita impitirize kutahamu yes so hati ni bakwa PEP wagwerwa kagwe ega kakugwera so ni bakwereza PEP so na nito turazimizire yes uburi ya murumu wano za kuteka mu muntu kanira impitirizo yaterera pa yakucumita kandi ainaka ko kasirimu tukwereza ekitweta muri PEP yes now tuna turazimizire umuntu go kubanza bonzimera nkarota nguru kungiriyo nabagikingire amajwari ga painting amutari izona gawe ni was painting a white kandi zona zikingire so nizona itumeye zuwanoga bamwe ni barota bakanuka barota ngo mushuma bona ataho munju so ombazo go gwabeni guletecho hati bakagwiyaho oh yes titugwakira na nabantu abazire PEP esande wira babone bande bani basa ku testifying hati gwakira konka kukagureta those problems tukategana shi ya konka hati bakamara bagwiyo konka still nabwe kukagurwa ARVs ezeza abantu so na no muntu wabira bamukwata maka koko bamuhezo bo mumbazi akababira bamukumare sande nkibiri hato bonko bw'amarugumanyira hato tareka kubyamanga butosha so niyo yabe ebageri warning ugombazi twaguhereza ungano sakurote ibintu bibi mubasakurota ebintu bitineka kwate mubasakurko turo mubasakurota notambura wala chabo mwengu no mumbazi konkani bimara esande nkibiri ije so niko twabe tubashomesa konga to gutwine guri smart amen nora ne phone nesimu ziri smart so na ne mbazi ziri smart korekananye na ndebe kwa kubasa kwarwa atakubasa gukoresa wadarya kankenke wade yagwerwa kagwe konko kashanga una yakora ki we PEP na PrEP takabasa kubukoresa nabaryo hongo ya tubine yes abukuba for example kabantu abine abakwabine obugure bw'ekitugu redo ino bugure bw'ekitugu then tukakongera ARVs tukakongera ARVs abantu abo kushanga ngo bine shukari for example tumbazo kunagambe gutukozesa nka first line again abantu abine shukari ni gugiteganisa okay so twaza gumana tubanza twayitegereza munonga okay ensigo abakabarwire ekitugu na nebinde bitakubasa kwataga numbazo gwa ARVs then tukagubahereza onjo tutakubasa kuguhereza noko inaka ko kasirimo already kuko idako kasirimo nebetari PrEP ndukwereza guri ogwa butosha abanda batakubasa kufuna PrEP ninga PEP nabanda bokushanga ngo bine problems y'umutwe okay abanda bokushanga ngo nibatabuka mental disorders okay so wazi muhezo umwe nagenda agirota atorayo ayongera yemwe nto akakaro kajagata karugaho so nabo twaza gubantu baza twayitegeza munonga turebeka ngo mbeno nico kinte cya kwetaga ninga hine kindi kitokubasa kora ekitari yeje but still twineme baziye bikabyinji mazire kushoma report ekungira ngo Africa Zimbabwe nirihanga ryo kubanza okwa approving okuhamya umbazo gwe kikato ogwa PrEP so ati neza kuberinka ka family wakatuka ka family planning so bari banywani bitabo wagamba binakarumo kabo abakweguza naza kuba just as mwirwaro bamutera kakato
amara imyezi 3 agaruke bamutera kandi bitari byo kumera buri kanya. So Zimbabwe is the first country akakubasa kukumariza hakire karingwa. Yes, of course ni gwakucyari understudy ko ngandi tumabona ngo nguzakora umurimo gwa mari. Ko nkati doctor tukugendera kuhendera kace nagariko kace nyuma. Ogwo mbazi hato bomuntu yagumera tine ki echakufiringa nari nko wamera panado agumara yo mu state ni yemwe ninga hine tchet cyo tujya kubasa kuhurura. Oh yes, mbazi yona charity ine side effects. Yeah. Ninga ine akabi ahamagara gawe. Ahabuko mbazi gwena. Bakakora ngutambo burwire. Yeah. Konka guri foreign ne kintu kise kikuba cyataho maga. No kumera panado no ura wahinduka. Ko kumera piriton yasenyiga no ura wagirota wahinduka. So tihino mbazi ogwo kubasa kumeka shango twagera ka side effect. Okay. Side effect says nizitana kuruga muntu kuzahandisha. Okay? Konka harizi tukugira ngo ziri universal. Ubwiro bwinje mbazi yona neteshesheme kushasho munda. Okay? Hati ngo gwa era visa rabugukwirukanisa. Umukubanza ngo mu sande yo kubanza shange nayirukana ari ya PEP. Okay. Araba kuzenjera ukashanga nakazenjera katakukira. Araba kugira blood division ushanga takwezi. Ari nkempumi. Kuchimara kirugaho. Arabi tukushanga ngo baburoturo. Especially wagumira omwazi yo gutukoza ati gwa PEP. Wagumira omwazi no reba. Kandi twatensa ngo tugumira mu kasheshesheshe. Yes. Ico bachikwata. Abantu abamwa bine shukari. Ko gumira eyongera atoshange mbazi yawe yatanga kugira ngo doze tujukwatemo. So wabo shukari byambazi wabona wagwegwa kagwe wafuna PEP then hati shukari shanga yazo wa 20 yagumoko. Twetaka kugira ngo tuhindura mbazi ogwa shukari. Konka byo nabiri controllable. Yes. Okay. Byo nabiri controllable kandi ubwiro bwinye namba hameze is side effects zona ko kumara at least sandi biro kumira mbazi amagaraga gumanyira atoshanga tine cyo kura. Yes. Ngene no twakwenda cyati tukachongera uyihereho okusibura abo kububwire bwatwa. Obara mnonga. So nyowe kinkukira kugamba ha PEP na PrEP no kugira ngo tukabana tukozesa ebigambo kwa nabantu ngo berinda kako kasirimu. Ebyo tuturabireke. Okay? Yes. Konka hatiya twinana no buhamye kugira ngo wakosa kondomu wakora abstinence wagirota kubirareme at least uje tukhereze ki PEP ninga ka PrEP. At least amagara go wagakuremwa controllinga kongo mbazi go niguza kujya bata niguza kuyamba munonga 100% no bazako banokosa PrEP ninga PrEP gumiza mugirota ofunaka ko kasirimu. So otija kujetsigwa rimwe hati ibyo bikawe byo mpo to byabireho nyoreka ngo rishinkwe. So twine kureka ngo twafuna ombazo PEP baresha hanjanje ni 3 days warenzaho itonza kutwaro wa pasta kushabire utahorinde kirabiho niki urebeka ngo uyija kare. PrEP wano mango ine akatezo ko kufuna HIV buri rwaro ryo nani jata ndijukhereza. Okay. Yes, over mnongo. Thank you very much. Okay, technology, science byona nebjeza ho kuruturwana rihari kugira ngo bunde mwe tukashika aha kubihendera konkaka koko kasirimu kaciruho. So mugumize muno muhurekereza ukushomesa kwaba kugunkaba kandi no kupasa kumanya in case chabireho no basa kubana twazota twaba twine Dr. Dickson no wasasra okurga doctors case medicals omaruru kunjiri kandi we yanatushomesa ahameringwe giyombi eya PEP na PrEP omukwatina nakakoko akasirimu. So washanga no falling under that category basa kuhika hirwaro ebunde cyo tayitegereza bongere kushoborera ubundi hakagira owahonoka. Baroguma nitwe nabandi cyo butunzi Charity omuhereza tureba n'urwo kwanza rukwisha mukama barinde. Ebyamagara byambe kukibaho Kazire Health Products.